Samoa New Zealand Pageant 2012. Let's put our hands together for our 6 beautiful contestants. Mai le tātou tunuu, le tātou tausare to ono, le whakpinao, le tawao, le tātou whaamoemoe, le akiaki, ia a wāfo i le sa e rio te tausara moni usila, lua ape se punamu, lua. And now it's time to introduce individually our contestants for Miss Samoa New Zealand 2012, beginning with contestant number 1, Leslie Ann Sumasayuri Sautoma. Whātala le paia Manukau kia mai le neko, susunga lau whaakasino, aina mō mai māsani. Good evening, ladies and gentlemen, honourable judges, families and friends. My name is Leslie Ann Sumasayuri Sautoma. I am 20 years of age, and I'm proud to have my parents from the beautiful villages of Whewhiwhaleata, Samusu Alefata, and Lefana. Tonight, ladies and gentlemen, I am proudly sponsored by Eseta Tupufino Directors. And if you're dying to know who they are, please come visit us at 8 Landry Drive, Manukau City, where we serve you with a number of professional services to help you plan a funeral to remember. And also, keep an eye out for your contestant number 1. But the lava memories of people. Talofa lava, i le paia, manumalo Samoa, wao kia mai le nia fiaki, ai ni se foi alii, o te maitai whaamisino. O lo i moa, o whaalangi tui sālena, ua lau Chan Wai Wharani, ua lua se pulurua nei o tausanga, ma o te sao mai ai, sa lai lua, vai ropa lauli, sa kaua, bea waa, vai moso, I'm currently studying at the University of Auckland, majoring in film, media and politics. Tonight, I'll be a contestant number 2, and I'm proudly sponsored by 5-Star Waters! The only place where they serve you with honesty and integrity. Whakatailangu. Yo paia mo mamalu Samoa. Patalo fatu foi ia lima te mai tai whapisino. Ua mata lupe le aso. O le vi inga ma le anga le leile o le atua. A wau na moli o mai lonso so e fua lau le lei. O whai ngā mo Samoa o te reo o iai. Tulo na lava. O lo ingoa o Benina Marie Paeu. E lua se pulu o tosanga, ma o te sau mai whanga, lava ma lava, ma a sanga i savai, a o sapungawa ma wainanga i ponu. O au, o lo kamulangoina, e le tauna papa, le ata sua a o ngā amata trust. O au, o le suitauwa numero tolu. Greetings and welcome to you all. My name is Benina Marie Paeu. I'm 20 years of age and I hail from the villages of Whanga, Lava and Asanga and Savai, also Sapunawa and Vainanga in Upolu. Yay! Tonight I'm proudly sponsored by the Taupapa Leata Sua Aonga Amata Trust, and I'm your lucky contestant number 3.
My name is Alana Tyra. I'm 20 years of age, and I come from the beautiful villages of Faliasihu, Lufilea, Patia, and currently, I'm in my second year at the University of Waikato, studying a conjoined degree in a Bachelor of Law and Business Management, and I'm proudly sponsored by Alliance Recruitment, a place for new staff, and I'll be your contestant number 4, Whakatailava. Judges, family and friends, Tālo Palava. My name is Hope Tuolani Talataina. I'm 23 years old and I come from the villages of Sāngapu, Tunga Fufua, Leonye, Ulutungia Lepata and Leawaa. And I'm proudly sponsored by Twin Manukau. Tonight, I am your contestant number 5. O se patala fatu e le paia ma le mamalo Samoa wa fia mai le yafi. Patala fa fakutoa atu le vaseno fa masino. Salofa lava. O lo ingoa, o June, nive, va asili fiti we. E noa se pono ma le tasi o tau sanga, ma o te sau mai le wha, ma bai lofa le ata. O au, o le suitra o vanu me la ono, ma o lo lango ina au, e le mato a inga lantele, le Tuala family. I am your go-to person for taxi driving, sofa driving,